आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुरदा कोविड-19 थेंगनबदा सिंथानिंगाई ओइना माइ पाक्तुना नाबा फगलकपगी सांग सादा मरुद्रा दशमिक मापन अनि यौरे कोविड-19 थेंगनबा होनबदा मियामना थमोइ सेंगना मतेंग पांगलकपदा मुख्यमंत्री एन बिरेन नुंगाइबा फोंदोकली अमसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइरी ख्वाइदगी लाइरबा मियोइसिंगदा स्पेस प्रोग्राम गी कानबसिंग फंगनबा लेबाक असिन होनरी लेबाग असिना मालेमगी लाइचत ओरिबा कोविड-19 गे मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लमदमसेगी मियामना सखंगनरबा मियोइ कयानासु लानफमसिदा माइ पाकनबगिदमक आकाशवाणी इम्फाल गी ई पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिंगमंगना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा फुट तरुक लापना लेनबा माइ मिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तराना थमनबा अपील तौरी मणिपुर गी संगनाइरिबि सैसक्पि सलाम सोफिया चनुना कोविड-19 दगी गांथोकनबा मियामदा अपील तौरतुना हाई मयामबु सलाम सोफिया चानुना खुरुमजरी हजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी गांथोकनबा अमत्ता ngairaba pambaidi cheksinba haibasina oiri sarkarna लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता आइखोइ पुमनमगनासु भाप तामिनादुना लाइचत असिदगी गांथोकननबा तंगाइ फदबा नियम अहुमखक गाकना चटमिनसी आइखोइ कुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगा मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी चेक्सिंबा हाइबसिना इसा आइखोगी नुंगशिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadauribani मयामबु अमुका हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगैबा पाउ मणिपुरदा हुकिबा था खरदा ख्वाइदगी यामदबा सांगदा ngarang मियोइ 53 खक्तमक कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang नुमिदांग थोकिबा चेरोल मथाइ हौकिबा पुंग कुनमरिदा मियोइ अनि लैना असिना नाबदगी सेखि सिरबा मियोइसिंग अदु सुरसानपुरदगी सही 65 सुरबा नुपा अमा अमसुंग बिष्णुपुर जिल्लादगी सही 50 सुरबा नुपा अमनि मियोइ अनि असि थारगा हौजिक फावबदा लाइसत असिदगी लैखिदबा मिगे मसिंग सहुम कुनमरि सुरे हौकिबा पुंग कुनमरिदा मियोइ चामा 52 लैना असिना नाबदगी फगलखि मसि थारगा अपुनबा नाबा फगलकपा मसिंग लिसिंग कुनमरि 738 यौरे नाबा फगलकपगी सांग सादा मरुद्रा दशमिक मापन अनि यौरे राज्य हौजिक अपुनबा केस लिसिंग 19,900 गी मनुंगदा एक्टिव केस लिसिंग अनि चामा 93 लेरी मसिगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दगी मियोइ लिसिंग अमा 953 खक्तनी बिष्णुपुर जिला दा ngarang फावदा कोविड-19 नाबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अमा 230 सुख्रे जिला असिगी चीफ मेडिकल ऑफिसर ना थोकपा चेरोल मदाई मसिगी मनुंगदा मियोइ चामा 94 ना मपादगी हलकपसिंगने अदुगा मियोइ लिसिंग अमा 93 ना लोकल ट्रांसमिशन दगी लैना असिना नाखिबनी लालमी अमसुंग सीआरपीएफ की मियोइ 93 सु लैना असिना नाखि हौजिक जिला असिगी ओइना मियोइ लिसिंग अमा चामा 19 नाबा फखरे हौजिक एक्टिव केस चामा 94 लेरी मियोइ 10 लैना असिना नाबदगी लेखिद्रे मणिपुरदा कोविड-19 थेंगना बहोनबदा मियामना थमोइ सेंगना मतेंग पांगलपदा मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेन नुंगाइबा फोंदोगली मुख्यमंत्री की कोविड-19 रिलीफ फंडा सराजीवन एंटरप्राइज पौना बाजारना ngarang lupa lakh 10 मतेंग पांगलखि मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीता असम थोरमदा चलपम मधु एंटरप्राइज असिगी मिहुतसिंगना सेक ओइना मुख्यमंत्री दा खुसिनखि तुंगदा मुख्यमंत्री हाई कोविड-19 थेंगनबगी लांचंगदा कोविड-19 की वारियर सिंग अमदी तोंगान सेक्शन की मियोइ क्याना सरकार असिदा मतेंग पांगलिबा सि थोइदोकना पेनिंगाई ओइ लाइसर असि मपुंग फाना लाक्सिनबा होनबदा मियामना मखाताना मतेंग पांगबिनबसु मुख्यमंत्री ना अपील तौरी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर दा एमए म्यूजिक अमसुंग एमए डांस तमनबगी क्राइटेरिया अमसुंग एलिजिबिलिटी की मतंगदा मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेनगा महिरोइ लुपसिंगी लुसिंगबसिंग ngarang उनतुना वारी सानखरे मुख्यमंत्री के उनबदुदा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी गवर्नमेंट डांस कॉलेज अमसुंग गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन सिंगे लुसिंगबसिंग सरवियाखि कांग्रेस लुसिंगबा गोविंदास कोंथौ जम्बू मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट खापखरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ngarang thoki beserol madai श्री गोविंदास ना फम असि खुदक्तगी पुबा हौरे
Manipuri Pradesh Congress Committee ki hanagi President Moirangthem Okendro na dol asigidamak lawrama thodang singbusu Congress dol na thagatba phongdogli haina cherola duna makha tari tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi khwaidagi lairaba miyosingda space program gi kanabasing phanganaba lebak asina honari Space sector da thabak toriba udyog sing startup amasung academician singa video conferencing gi kuthang da wari sanabada space activities ki matang da makoina lawriba thodang bo Pradhan Mantri na thagat phongdokhi magna hai IT gi lamda Bharat masa singi haitoi sing thoiba asi malem na sak khangbiri space sector na su nomodi malem gi miyam na Bharat pu soidana singthalarakani Law Singu Mantri Narendra Singh Tomar na hairi Kendra Sarkar na Lomi Singa wari sanana ba thong law na hangduna leidi All India Kisan Coordination Committee ki mute singa wari sanar batungda Nai Delhi da pammi singa wangang mada Sri Tomar na hai Lomi Singh na pukalakpa tongan ba prastap singi matang da sarkar asina makhoi ga wari sanana ba honari makhoi na pukalakpa prastap sing tangkak nai na khanagani magna hai ngarang committee ki mute singa wari sanaki ba aduda sarkar asina puthokli ba Lomi Singh bill adu mute singa duna sagali Lomi Singha sarkar ga wari sanaba sina sarkar na Lomi Singh da magpaikali ba thabak torom sing hena phagalan bangam gani amasung masina Lomi Singh sel thung gi phibam amasung atai hiram kya ta sakholan bangam gani All India Kisan Coordination Committee ki mute singna farm ek pusagatuna mantri da memorandum amasung ngarang pisingki Kendra na hairi lebak asida Ayushman Bharat haudoki badagi lebak asigi miyam gi haksel da awon ba mapur pangamlai Ayushman Bharat haudoki bagalena Pradhan Mantri Narendra Modi ne English ni tarani pange September kolom doida haudoki ba Jan Arogya Yojana na Ayushman Bharat pu inod hapagalena misam miyam gi haksel gi lamda thoido hendona kana ba fangalai Malem ge manung da khwaidagi sauna sel thada ba haksel gi thokselasina lebak asigi miyai koti yankhai da haksel gi kudong saba fangalai Ayushman Bharat na New India haiba Narendra Modi gi kongthang aduba hena yakselan bada sauna mateng oire hairi Imphal da ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak Ngangom Kiran leire Kiran Thagachari Dwijamani Imphal ngasi phongba pause singda maroina phongnariba pausing kharapan bitarabadi COVID-19 gi mari lenaba pausing Govindas Konthok Jambu MPCC gi President Hablakpa Professor Amar Yumnambo MU gi BC in charge oina hapkiba amasung BJP amadi Congress na paugi mifam sing pangthok na kibki pausing asin haibatai Huyalan fauda India da COVID ki vaccine athubuda fanglagani yu thaglabadi hidak asi kanaroidori haina an headline tori Govindas na MPCC ki president oiragani heba pawmusu pawse sida photo konan phongli Sangai Express Manipuri da hayeng kamjong da ahan boina cabinet mifam phangani haina an headline tori Parakpagi sang sa da marputara hele ani laikhidre heba pawmusu pawse sigani suba headline tawdun phongli Pongna phamda pung kunmari da ani laikhide kes yankhai mari khak hengat ki haina ahan headline tori Govindas Konthok Jamna MPCC gi president oire luraba tanphamda thodang sinarak paibasi taraina lawde haiba Govindas ki wafamna pausi asigani suba headline tori Narol gi thodang da saitabama rep tawduna hatkibada chenaba ani court na conviction pikre December 18 da sentence hearing chathanaba matam lepkre haina ahan headline tori Professor Amar Jumnam na Manipur University ki BC ki SAS purgan heba pawmusu pawsi asida phongli Irai bakta COVID na maram oiduna siba sangma ki langdai sida health department na neglect tawbasi tawhaning de haiba Congress lusingba M Hemanta ki wafam na pawsi asigi headline tawri Manipur da law singu ki pothok hena puthok na ba expert sing yawba committee semduna thabak paikhat le haiba minister Olukhoi ki wafam amasu pawsi asida phongli Sana lebakta tha mari romda khwaidagi nemba sangda miyoi yankhai mari khak positive oire nauna miyoi ani laikhidaba masing chahum kunmari sukre haina ahanba headline tawri Isel Express ta khudong chawa phangnabagi damak lawmi singde insinduna irang sagatpani ngasidi khangnarakle haba BJP gi CS Bijoy gi wafamna pawsi asiga hanba headline tawri Sangai Express English ta COVID na nabadagi faglapagi sang sada marputara dasmik mapan ani yaure ani sikre sikiwa punuma sing sahum kunmari sukre haina headline tawri People's Chronicle da COVID na nabagi masing hantarakle haina ahan headline tawri Imphal Free Press ta saitabama namja namthengna tuna hatkibagi thawdokta chenaba ani gi manungda mahaka nungsinara manupa ama yauram le haina ahan headline tawri Manipur Mail da Forest Minister Awangbung Nimaina Tamenglong amasung None Jilla gi district level officers singa mifam pangthokibagi paw photo konan headline tawri Dwijamani Thagasari Kiran Loisilapda COVID-19 dagi ngakthongna ba face mask upa phut taruk labna leiba khutsa amade mai mit taru tanana thamba haiba asamba thong ahumasi ngakna sarpina ba amuhana ningsingjari
Aroibada Maroiba Pawmuk Manipur da COVID-19 thengnabada singthaningai oina mai paktuna naba faglapagi sang sada marudra dasmik mapan ani yaure COVID-19 thengnana bohonabada miyamna thamoi sengna mateng panglapada Mukhyamantri N Birena nungaiba phongtokli amasung Pradhan Mantri Narendra Modi hairi khwaidigi laireba miyoi singda space program gi kanabasing phanganaba lebak asena honari paulai sare